I pozdravljaju, evo igramo Dream Soccer što sam rekao. Znači 2-1, mislite da nisam nikog dobio, a zašto vi koga sam dobio? Evo, bum, bum, bu. Beckham, najbolji igrač, ne bi sad ovo kapitena što igra i hajmo da ga testiramo. Odmah protiv Lazija. Testirat ćemo ga da ćemo i pobijediti. Pa ćemo ga testirati pravi ljudi. Znači broj 11, naravno Bale, vidimo kako trči. To odmah god dati. Odmah, kakva asistencija Bale. Znači bio mi je Ronaldo na ponudi i falila mi je nevjerovatni 2 coinsa i nisam mogu kupiti ga. I odšao, 10. I da mi došao, Bale. On je brz. 95-6 mu je pace, ja mislim. I ovdje je prošlo. Znači, nismo dugo, ja mislim. Eto ga gol. Još jedan gol. Bale, ružan je malo, nije ovako ružan, pravo životu. Evo Bale. Stiže loptu i gol, Bale. Zato sam udao kapiten da bude. Evo ga Palacio gore do Bale-a. Zape. Gurno ga. Ili mu izblokirao. Više mu izblokirao. Ali Palacio zato ima dobar šut. Idemo. Bale ide na kornere. Bio nešto visok. Ali Bale igra na svoju prirodnu poziciju, ali nema veze. Uj! Stiš to! Ne, pa dobro, nema veze, zabijemo go, nema veze. Evo Bale. Davaj. Polu vrijeme. Tamo vidimo koliko je Bale brz. Evo odmah reklame. Znači, Bale je brz. Šut, speed, naravno. Brz je znači. Pripraćamo, hopa. Dobro baci. Ovo sutra. Znači, on je... No, da je ovo. Da je ovo potreb. Ili potreću je to, ali blokirao. Bale glavu. Korner. Zasmijeta mi jedno igrač. Gareth Bale. Nije faul. Je li ovo? Unutra. Sudija klon. Unutra. Sudija klon. Dobro, nije Bale. Da ću baciti šut. Eno Bale tamo. Vidi Bale tamo. Sad. Joj. Jedi Bale. Pokaži da si ti brž. Ali dobro, go. Znači Bale može stići. Ne znam šta može stići. Evo ga Bale. Dobija. Bale se gdje nešto nije umorio. Trik Bale-a. Nemaš je Palacio, nije glavni igrač. Ajmo odmah, neću piraš, šta ima ti? Odmah igraj. Ima odmah, ajde, malo da probim, može sve Bale. Šta ne može? Idi još, i sad lop. Penal. Nek bude Palacio. Niko je Palacio, bar zabio. Jes jedan. Ajde zabij drugi. Ajde, sad će fullit. Nisam trebao raditi. Znači, ako pitate gdje je crnac. Eto ga, drugi peh. Može ispraviti Palacio svoju grešku. Ja mislim može Palacio ispraviti svoju greškicu. Valjda može.
Joj, isto, sve sam isto uradio, ali nisam baš isto ali. A vidimo B, zabito jedan go. Prođu, ako sve pošli brzo, ne mogu te stići. Oko dižu gore. Uđeš, još staš. Ali nije da baš uspio. Ajde, može se. Pobjeda. Znači, igram, pa vas je vrati tako. A bili ste zabiti 3 toliko, ajde, sljedeći smo protiv koga? Ovo je 2 sam utakmice protiv ovdje. Znači, jednu. A kako imam 2 zvjezdice? B ocjena 80. Vidi, 89. Sad ću reći B raditi. Evo ga Bale, druga utakmica. Prva Bale ide, probija. Evo Bale ide. I kakav ga Bale-a. Ajmo. Bale, gol. Znači, ja sam prišla da snimam, ali nije stjelo, ali me zip. Znači, Bale je zabio gol. Tu nema gol. Ajde be. Znači, gledamo kako izbimo. Izgodno. Nemo biti sebičar Bale, tako. Pa bolje da je bio sebičar ipak. Čak bi zabio gol. Završovat se, odi u auto, fut, šta god bude. Sad je svijet. Joj, go, Bale-a. Offside. Ajmo. Evo, sad ćemo. Joj, ajde reklame. Evo drugo polovrijeme, naš laptop, da idemo Bale, Bale se polazi. Uj, pa svi da Bale-a mogu ste. Ovo je još neko na Bale-a. Joj! Evo Bale, kakav brzinac Bale! Isplatilo se naš sa fuli. Ajmo. Ko? Pitala mene, kjevo... Offside će biti. Igora. Pa instaliraj ga preko trk pre... Joj, ja sad ispade Google. Tu dobar kao... A da ima... Ja ti stavio negdje drugdje. Otvori, on djece YouTube. Idemo peše ga. Idemo pa priđi Bale. Ti zagliš Bale. Treba mi 3 bola, Bale. Trebaš mi ti bola, Bale. Trebaš mi tvoja istorija. Istorija mi tvoja treba, ne treba mi ni Palacio više. S tim sad trebaš, ti sad ključni igrač. Ti glava ne ide nikako. Joj. Evo, Bale. Pa priđi, ba. Aj Palacio, ima šut. Tako se radi. Tako se šuta. Ne, dobili su penal, šta sam sad radio, moram ovo obraniti. Mene hu je. Uvijek povodim sad, ne znam šta bi sad. Ljudi, Bale sam povećao brzinu i šut. Znači, šut mu je 90, a brzina 98, znači nema šanse, sad je najjači. Sad ćemo ovdje da i rastudimo. Evo ovog ćemo pobjediti danas.
Ja, čuvajte se. Ju vidio ovo. Ali znam ja igrat. Hoću ovdje ga pobijeti. Znači, njegova je lopta. Znači, ja razumijem. I to on meni doda. Znam, malo suca, hajfu. Sad sam isto joj, ne znam. Evo Bale, zašta de Bale? Što to Bale radi? Idi. Nemo da bi stao. Šut je 90. Šta mi je ovo štopa? Znači, meni su odmah. Pa Bale. Tako Bale. Znači Bale trči kroz sredinu, probija sredinu. Probij sredinu i zabij gol. Tako se radi. Idi Bale. Mogu mu kad u napad prepoznati. On brani. Više ovo samo znači. Eno mu. Vidio ih kako se izdaje. Ajde. Ide do Bela, koji Bale neće biti loptu. Ne. Kako ovo može biti penal? Eto ga vodi. Idemo mi na Bale. Evo korner. Pizza Morunja. Korner. A vidi ovo, skidam iz glava. Evo moj stav stop, evo poluvrijeme sad ću stop. Evo ga, trebalo mu je pola sata da uđe u utakmicu, ali nema veze, sad ću njemu dati još jedan gol. Ću njemu se izjednačiti. Ajde. Stojte. Pa do, joj. Još jedan. Pa Jarko Bale ovdje blizu. Offside, nije offside možda. O, dodaj Bale. Pa dodaj Bale. A kako nije ovo penal? Još direktan se. Ovo nije bio penal. No, molim te. Pa bacio sam su tu stranu. Pa vidjela ovo je pobjeđen. Treba sad čarni. Znači 3-1. Moj Bale. Tebi 90 speed. Najviše. 98. Tako ide na Bale. Lopta. Vidi ovo, ne bi ja... Ovaj, sve. Boga. I kama dole, konjušino. Što? Ko je ovdje mogu? Drugu, pitaj ti u webu. Još malo. Ajde, pa što? Daj, probaj. Tamo da baciti. Znači... Eto ga, barem ću probati izjedačiti. Pa izgubili smo, ne mogu vjerovati. Ajde, to je bilo to što se tiče ovog klipa, mi svi vidimo sljedećeg klipa, veliki pozdrav. Ćao!